Best collection mizo channel clear tu ta chibai le vek ole. Ladaka China le India shipai in epna. Galwan Valley chunga galwan luya tui aron tam thar hle a. Vur tlanen, ruanen. Hei wang hian China shipai ma chon mek tu India shipai te hian. Tui lutlang thailo thom no an mamo hle ni a hriat ani. Chinese shipai te lam chu he thilatan hian an lo in buat sailok to a. Galwan lui mong lama duty te chuan waterproof thom no anin bel le wang to a. Abi ka siam thom no tha. Tui hutlang thailo waterproof thom no. India shipai te hian an mamo ve hle ni in India News lian ten an tar langa. Helai mun hi a sana wangin lui tui te hi vur ne na in pol sop nul maya. Avo em a wangin abi ka siam thom no an ngai tu avat don ni a soyani. China shipai te in zar pharna galwan phai le lam hi India patrolling point PP40 na tranga nai te ani a. Galwan lui hnai lama duty te chuan abi ka siam thom no in beina thuam ni si tui hutlang theilo chi le khowat nuaya hak tur ang chi anin bela votlu tuk tuar lawin vur tui po andai bor bor thei bi ka ni. China lam hi an fing ma sa jok zel nge Galwan Valley ya India shipai te ma chon turin martial arts an lo train ma sa to a. An nuwa India in chumi chan let nan gatak commando te atir ve le ta kha ni a. Hei tu na khuaron vot zuala tui le ru aron tam chawa. Abi ka siam thom no China lam chuan an lo in bel le to bi ka. India shipai te mamo ang hian ngai tu sak ve wata thang ti in media te chuan an tar lang hlomani. Galwan lui hi aksai china tanga ron luang thla ani a. Thlang lama sayok lui ron fina. A fin na lai hi India shipai ral ven book number som palina atanga nai te ani. India lam patrol na area PP14 chung hi KM za som ni athui ani a. An patrol na hian galwan lui lama chukte ngai thina. An phei khokte hu in dai hu te ngai thina ni. Khowot le vur kara nen nuam sataka China shipai lamin tuyan dai bor bor theilain India shipai lam chu anin dai hu put pur ri ani. Tin khowot wanga taksa har satna lo thleng thei chi sang sang zinga. Hypothermia an ti chu China shipai te hian an tuar tlem bi ka. Thom na tha anin bela wangin zuni som panga a India le China shipai in sual boi chiama India shipai nun na chan tam ber kha. Galwan luya vur tuin a me hlum te an ni a. Thom na tha lo ha chu ni se thi an tlem jok nge yang. Heti lai hian boruak thar em om lawa. Nimina po khan commander te anin bele a. Amalama an lo soi fo to angin boruak beng dai nan malak tha an ti. China le India te hi ral thuam nen lein chopin an lein ep mup ni a hriat ani. China hian vo pu nga tina mai jok em ni. Xi Jinping hian an ram politics a. Sakna le mi puiterina hlo thei nan ral thuam het puak si lo hian in ro saknan India hi amamo mai jok em ni. Ding le vei chak le thanga tangin China ep tu an ron nam truam si a. India ne na in do hi China hian angam chia lo jok em ni ti chu rindan pakhat lo om le thei ta chu ni. China in line of actual control na ya Tibet ram ria S400 abun ni a hriat ani. India hian ladak le a chevel boruak atanga missile le indo thlona beina ron kal laka inven na air defense system a hung theu to a radar system nen anin ral ring reng bok ani. Many somni atang khan radar le air defense system ho te chu India hian helai hmuna hian a chhop to ni in defense lam mi te chuan an soi. China in ram ria boruak ral thom laka inven na S400 S300 emo LY80 polo bun ma se mun sang le tlang sanga in beina a na chuan India shipai ten ton hriat an nga zoka China lam chuan min khan lo hle don ani. Boruaka air defense mang lawin in do thlona chau manga in beina lo chuak se ladak rambial mun sang tak taka hian India hian China hi a hlau lo ve khop mai. Amai ro chu China hian S400 an kol ti ero hriat a tha. In do na alo chu huna helai mun hi mun sang ani awangin in do thlona nen deuh chau China hi India ram aron lurin ani a. India ram ri a China air base te hi mun sang tak taka om vekan ni. Mun sang taka chuan fuel khat le ral thuam fam kim nen fighter aircraft tan thlo chhuwa chi ani lowa. Hei wang hian China aircraft te chuan ral thuam an pai tam thei don lo phota. Thlona tui a khata an thun thei don lo wangin India ram ria rei tak an che thei don lo ani. Rei vak lawa an thlo kir le ze langai don ti na ni.
chuti lain India hian ladak le a che vela indo thlawna tum hmun a nei thluah maya helai atanga hlalote le Punjab le Haryana a tum hmun thataka nei teuh boka thlawna tui khat le ral thuam fam kim nen India indo thlawna te chu an phit kual thei thungang China ram chunga lut kher lo pon ral hlataka hmel marun na chi India hian a kol trewa kan soi fo thin India le Russia te thaw dun na atanga an siam BrahMos te MBDA scope te baka Israel siam Spice 2000 te chu China ram richina an thon lut zut zut thei dona BrahMos phei hi chu air defense system tan po dan be theilo khopin an duk chakti hria ta tha scope te po hi thuam tharan ni boka tun thatop lama Rafael jet lo thleng tura hian he missile thar hi vu ani don bokani MBDA missile meters an ti hi France lam kut chuak ani a China le India boiden chen hian India hian amamo ema wangin India man tura lak lu ani don ani missile kap thui satli ho ringot hi an hlo om lowa aka adikem ti hi apoimo zok chu ni India missile ho hi ramdang ral thuam siam lama kum somruk chuang ton thriat lo nei to te an tho puina hnuaya kan nei ani a India hian US le Russia ral thuam lei thei ve ve a France ral thuam tha le Israel siam te chu India hian a lei thei zel bokani heng ram te hi ral thuam siam thei an ni pi lama ral thuam rin tlak le ka dik siam chuak tu an ni a ral thuam lama ton thriat nei vak lo China in ama kut chuak aman vak vak ho ai khian India ral thuam te hi an rin tlak zok fe ti hriat tur ani chu wangin China missile te ai chuan India missile ho hi an rin tlaka China missile kap thui satli ai chuan India missile ka dik tak chu an hlom zok fe ti na ni atum taka kap fu thei dona chu le lampol te thil hlo berani missile ka thlak na chu China hian a nei thazoka ma se missile thlok chak turu buru ri aya alet thum le ruk vela chak BrahMos an ron ving fuwa chuan S400 pon dan sen lo china nei dona ni missile tam tham tak sur kara phei chuan China S400 regiment khatvel chau khan an chel ding zo bi kher lawang Pakistan hel khoi wangin India sipai te hian akum tluanin helbe na konga ton hriat an nei pha tlang sanga chet na konga ngat phei chuan China hian India sipai te hi khan lo tak tura ngai an ni siachen hun sang lutoka India sipai te hi akum tluanin an tam tal renga Sikima nathula le nakula vurama te Ladakh tlang le Kashmir tlang choi zong zonga te India sipai te hian ton hriat an nei rengani China ni khatvel an rama mun sang ve dewa sipai nun chanzirin mun sanga po India hian min khan lawang ti a propaganda vor chuakin media an vor chuak chuaya media a in vor vak ai khan atak taka kumpuiling le ta mun sanga che thin India sipai te nui an ti za zok hial ta ve ang India Rafale le Meteor missile tun haya India media ten news an vor dara France atanga Rafale ron thleng tur hian missile ron ken tela nei dona MBDA ho siamani MBDA hi Europe la maral thuam siam tular takni in France anin bunani July thachung hian Rafale paruk aron thleng don ni in India media len te chuan an tarlang Rafale zeta vuah tur missile hi mita hmu phak lo khopa hla kap thei biun visual range BVR anti boruak atanga boruak a hmel maka na chi air to air missile Meteor angkha ni a KM za som ni a hla ami fu taka kap chat thei tur angai ani Meteor missile hi radar atanga khalkoi thei angchi kha ni a US siam AIM-120 amram angdeu kha ani aka adikhle ni a hriat ani he missile hi France lamin an ron thon mek ni a hriat ani a Rafale hi aron thlen khal zok mai thei bok Meteor hi mun hla zok kap thei tura duan ani awangin KM za som ni pialama po melma achu chaw thei dona Meteor missile hi Europe ramzinga UK Germany Italy France Spain le Sweden te tangrualin an siamani sangkha zakwa somkwa bor chho khan an siam chuak tana Russia lamin R33 le R37 missile te MiG-31 a an ron vua ho hian KM za som nga tanga zathum aka phaka chumi khing thlatur chuan MBDA lam hian Meteor hi an ron duang chuak ta ani R33 le R37 te hi bomber le en thlak na thlona surveillance aircraft kap thlatura duan ani bera
Russia thlawna Su-27 chu changkang zawk a siam dang lam ni in Su-30 a siam chhuah ani a India tan Su-30 MKI version an siam chuak kha ani a China hian sangkha zakwa som ko chho khan Russia thlawna Su-27 le Su-30 te an lo lei ve to bawk ani tuna hian China hian Su-27 entonin J11 le J16 an siam chuak boka China hian Su-27 hi unit zanga vela nei mek ni a hriat ani Spice 200 le ani don Israel missile boruak atanga leilam ka na missile ka dik zet mai chu India hian le tum le meka Spice ti hi smart precise impact cost effective ti na ni a mizo tong chuan pian thiam ka dik lo om leiman hla tak ti na ni he Spice hi chi hrang hrang siam chu ani a Spice 250 te Spice 1000 te Spice 200 te an ni Spice pia number hi an pound zat soina ni a Spice 2000 chu pound sang ni rit ti na ni pound sang ni chu kg zakwa ani a bom warhead hi MK84 te BLU 109 te RAP 2000 te apai thei bawk ani Israel lam company Rafael Advanced Defense System 10 kumsang ni pathuma tang khan an lo siam chuak to a India po hian a lo lei sak to a ni kumsang ni som pakwa a Pakistan op Kashmir chung balokot hmuna helho bupui suwa samnan Indian Air Force 10 he Spice bomb hi an lo hmang to nge nge ani he Spice bomb hi F-15 F-16 Panavia Tornado Gripen Mirage 2000 a te vuah thei ani a heng zinga hian India hian Mirage 2000 le F-16 a nei a F-16 hi upgrade zel ani a alamhan tlak hle ani India hian Spice 2000 hi leideuh nual atuma azat takero soiri ka ni lo mer matual zolova thlok lut kher lovin ralhla taka tanga target lokin aka mai theya atumram thleng turin radar manga khal mai chi ani bok hei hi a thatna pakhat ani mel makara India fighter pu te tan nunna thap chunga thlok lut lovin ri sang takan pumpel theidon ti na ni nutok le photang in zawain mangtha le vek ole